गुड्डू सक्कर कोटरी बेराजा हारी जावर हालन एनडीएम में दरिया सिंध जाली दमका अलर्ट शिंकुतक गुश्त की दमका हारी जावर बरजाइन एनडीएम में रेदा दरिया चनाबा तरमीमो मरहला खान की कादराबाद दमका आपे सता यक्षलक कम बुआने बले पंजदन दमका 6,08,000 क्यूसेक मजनी दर्जा सैलाबिन जरबारी पंजाब पे जताएं जिला मजनी हारे जावर बरजाएं सोशल मीडिया दुनिया वर्णहानी जिंदे अंदाज बदल को तक जाफराबाद वर्णा ईरे सची कसाची पुश्तान टिकटॉक के वसीला गा ना यो का वती जिताई पजारी जूट कनगान बल्कि वती दूध और अबी दगा गुदिश्ता दुनियाई दीमा पीछदा दगायन कोयटा ची सियादी दारू की मुजस्समा साज इसाक लेडिया गुस्तगीन से दहकंची मुजस्समा साजी अगू बंदूकीन भले आइए गुश्तक की एजमा अंगता मुल्क दर्जाओ मकाम नरस्तल इशिये हकदारन बलूचिस्ताना मुजस्समा साजी वास्ता माहौल साजगार नहीं चरीशी सबबा इज़्मकार जंजाला नियामाचा बलूचिस्ताना बाजी जीड़हानी दिमपानी जीड़हानी गिशो गिवार कनेगा आलमी गाम की जूरक बुआगा नहीं मल्लू के गुशगिंद के आचा बुनकी आसराती ज़िबारा आपे तंगी लैन और जंजाल जान सलामती वान गजाने के आसराती महलू के वास्ता वाह भी जोड़ बुतर बारखाना 9.5% सरकारी स्कूल वानो गुजानगा आसराती नीस महकमा वानो गोजानक बारकानो जिले इंतजामिया नादिलगुशी सबबा बारखाने यूनियन कौंसल छप्परा जमाल खान अल्लाह गर्ल्स प्राइमरी स्कूल टीचर गुस्तगी 6 माह बीगवान उचुक वानो गोजानगे आसराती चीज़ बाहरन सोबतपुर शाहरा गैस पाइपलाइन पृष्ठ प्रूच बुअग सबबा तीवगी शाहरा गैस बंदिश सबबा महलूक एलपीजी और सूचगीदार कारमर्स कनगा लाचारा शाहरा गैस तंगिया महलूक जंजाला नियामाच को तगन मुत्तहिदा बस लोकल एसोसिएशन राशून शीर अहमद बलूचो ईद ग्राम प्रेस कॉन्फ्रेंस कराना गुश्तक के ट्रैफिक पुलिस नीमगा बस दस्तगी कनक बुआगान चरीशी सबबा मालिकानो ड्राइवर माशी जंजालानी आमाचा सरकारा तनिंगता में पंजा चे गेश बस बंद को तगा पीपल्स पार्टी वती मजदूरानी पार्टिया गेश इन भले आ बलूचिस्तानी पूरिया गिर बेरोजगार कनगान मीरपुर खास आल सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन नीमगा शावली स्कूलाचा मीरपुर खास प्रेस क्लब दां तारीखी रवां की कशक बुतक ई रवां का ऐप का हवार ईदगाह एसोसिएशन मुलाजमा मजनी के सासिया बाहर जोर तक नायब मजन वजीर खारजा इसाक डार तुर्किया वजीर खारजा गो गिंदोनिन तर्जुमान दफ्तर खारजा रेदा गिंदोनिन देनियामा दुई राशूना कतर सरा इसराइल बिला इश्ताल बिला जवाज और शानी मजम्मत को तक आईमी इस्तेमानी संगीन खिलाफ वर्जी करार दा तक तर्जुमान रेदा गिंदोनिन दुई राशूना अरब इस्लामी सरबराही दीवान इनकाद खैर मकदम हम को तक लारखाना नजीक बलर्जिए जा दरिया सिंधा कायम जिम्मेदारी बंद पृष्ठक हाप तीजिया गुजताइन दमका कच्चे दमकानी नीमगा रवगाइन लारखाना नजीक दरिया सिंधा दरमियानी दर्जे हारे रीला गुजगाइन मोहनजो दड़ो नजीका दरिया सिंधा कायम जमींदारी बंद पृष्ठक बाजी गांव देहात जेरे आप आएगे खदशात गेशबू तक कराची ट्रैफिक वेले सिलसिला बरकरार इन जता जता इंदम का पेश आओ की से वेले तहाजाल बुला हवार 4 मर्दों बीरान बुतक 2 टपीक बुतक पुलिस हुक्का मेरे दालांडी अस्पताल चौरंगी नजदीका तेज रफ्तार वाटर टैंकरा मोटरसाइकिल टक्कर जतक हादसा तहा माँ तो बच मौके सरा बीरान बुतगा वाद के दूमी बच वास टपी बुतक मुंजाई वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब गुश्तक के कसानी नुकसानात तखमिया वास्ता कमेटी जूट को तक इवादा हासिन चीज महलूक के कुमक की मौसमियाती और ज़र एमरजेंसी डिक्लेयर बुतक एमरजेंसी रदा हमा करने की के माँ कनी माँ हकाई के सरम मबनी गप कनी हारे तावन अच्छी तखमिया जनगे वास्ता सर्वे कनक बुआ गए
خیبر پختونخوا سیکیورٹی فورسز 13-14 سپتمبر ادا 2 جتائیں آپریشن بھارتی پراکسی فتنة الخوارج سیو یک ناشرکار جتگو کشتگ آئی ایس پی آر ردا سیکیورٹی فورسز لکی مروتا انٹیلیجنس بنیاد سر آپریشن کو تک زانک بیوت کے خیبر پختونخوا سیکیورٹی فورسز 13 سپتمبر تا 2 جتائیں آپریشن بھارتی پراکسی فتنة الخوارج سیو 5 ناشرکار حالات کو تک کراچی شہر ایوادہ دیم رویہ زبارین دگ پرشت پروشن محلوق بازی جیڑہانی آماچی بلی شہر چیزے دمکا انڈر بائی پاسا دیوال پرشتگو نقشہ و نگار کنک بوا گائیں ابھی سبب ایشیے سرا زر ہرچ کنک بوا گائیں جو سٹیشن کے عکس جوڑ کنگو پینٹنگ شہرہ دیم روی کنتی گام کے زورگ علمین اسٹیٹ بینک آف پاکستان مانیٹری پالیسی جار کنانا شرح سود 11% سرا برقرار کرنے گے جار جتک منشون ریدا گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد سروکیہ اسٹیٹ بینک کے مانیٹری پالیسی کمیٹی دیوان بتک ہمائی تہا نو کے مانیٹری پالیسی جار جتک مانیٹری پالیسی کمیٹی دیوان حوالہ چی بیان اسٹیٹ بینک چیزی وحدہ شنکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گشتہ کی قطر امریکہ قریبی اتحادین تو یہ حوالہ گرچی اسرائیل بعض محتاط رویہ اختیار کنک لوٹی قطرہ ہوار امریکہ حاسی تعلقات وادی کی قطر امیر و آئیے عظیم راشون قرار داتا ہے ایرانی وزارت خارجہ ربال کارا گشتہ کی G7 ممالک کے الزامات غیر ذمہ دارانہ و بی بنیادہ G7 ممالک نے مگا ایران و ایشی خفیہ ادارہ نسرا عالمی سطح سرا ظالمانہ کاروائی سیاسی مخالفیانی کوشک و آور و ہراسہ کرنے کی کوشستانی بے بنیاد الزامات جنک بتک ایران ای درست الزامات رد کن پاکستان پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری گشتہ کے جمہوریت یو کا طرز حکمرانی نہیں بلکہ عوام و آئیے نمائندے نیاما یک عہدن ہما کے انصاف مساوات آزادی و وقار ضمانت داں جمہوریت عوام آواز و قوم میں طاقتیں جمہوریت میں استبانی روچاوتی کو لوہا بلاول بھٹو زرداری گشتہ کے جمہوریت میں قومی شناخت روح و ترقی بنیادیں جسٹس ظفر احمد راجپوت قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عہدہ حلف زر تک سندھ ہائی کورٹ بو کی مراگے چھٹی جسٹس اقبال کلوڑوا ظفر احمد راجپوت چی قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عہدہ زر تک تقریب حلف برداری سندھ ہائی کورٹ ججز وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار شریک بتگاں بار ایسوسی ایشن سے عہدہ داراں اور سینئر وکلا ہم تقریبا حلف برداری ساڑی بتگاں قابض اسرائیلی فوج جاریہ تیرت برجا یو کا یک روچے تاہگیش 50 سے فلسطینی شہید و 16,000 ماڑی تباہ بتگاں غزہ شہری دفاع ردا اسرائیلی بمگواری اچھی گوستگی روچ 6,000 اچھی گیش فلسطینی بیلوگاں وادی کے رہائشی دم کا نشانہ جوڑ کنک بوا گائیں وزارت صحت تصدیق کو تک کہ اکتوبر 2020 سے اچھی ترینگتا شہدانی کچ 64,071 بتگ وادی کے یک لگ 64,610 مردم ٹپی بتگن جیکابادہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر انتظامیہ بے پرواہی سببا چوک کو مات بوگا پر زالبول بیران بتک ڈاکٹرانی بے پرواہی و زالبول بیرانی پدا یہ کہولا مردمان لاش میڈیکل سینٹر دیما ہیر کو تک و انتظامیہ خلاف زارشانی درشان کو تک کراچی لانڈی اسپتال چورنگے سرا واٹر ٹینک کا موٹر سائیکل لپاش تک ویلا ماتو بچ دوئیں بیران بتک وادی کے یک چکی ٹپی بتک ریسکیو ردا لاش و ٹپی زوتا اسپتالہ سرکنک بتگن جمہوریت میاں استوانی روچے ہر سال 5 سپتمبر برجم دارک بھی ہی روچ برجم دارگ مول مرا جمہوریت عدیم روی دے گو مردمانی مضبوط جمہوری دارہانی اہمیت درگتا شعور ودی کنگی مالو کے معیاری زندگی اگہتر جوڑ کنگا کمک کنگی ہر سال اقوام متحدہ و سرجمی دنیا ہے جتا جتا ان سرکاری و غیر سرکاری تنظیمانی نیمگا چی ہر روچ برجم جارک بھی
دریائے ستلج گڈو بیراج دمک کے سرا آپ سطح تینزی برج بتر کنٹرول روم ریدا گڈو بیراج دمک کے سرا آپ آمد 6,35,759 کیوسک ریکارڈ کنک بتر آپ اخراج 6,06,489 کیوسک ریکارڈ کنک بتر گزشتہ 24 کلاکانی نیامہ 22,490 کیوسک آپ سطح بلند بتر آؤ کی کمی کلاکانی نیامہ گڈو بیراج سرا انتہائی اونچے درجے سیلاب جاور حال گمانے بنجائی وزیر برائے ترقی و منصوبہ بندی احسان اقبال گوشت کہ سیلابہ چی پنجاب معیشیتا 500 ارب کلدار تاوان رستگ بنیائے متاثرین امدادی سامان باہر و بانگی مراگی چی گپ کنانا بنجائی وزیر وفاقہ گوشت کے سیلاب نتیجہ گا آپا لکھاں ایکڑ اراضی تباہ بتگاں وادی کے 4 ٹیکس سے درصد زرعی رقبہ اور 5 لاکھ مردم سرمند بتگاں منجائی وزیر ایم گوشت کے 2025 سیلابہ مارا یک رندی واتر پیش داشت کہ موسمیاتی بدلی مستقبل خطرات نہیں بلکہ ایک موجودہ حقیقتیں کوئٹہ پولیس شہر گنجان آباد دمک سریاب روڈ اچھی یک متشبیہ مردمی کاروائی نیامہ دستگیر کو تک پولیس بنشون ریدا دستگیری وحدہ مشتبیہ مردمی قبضہ اچھی 2 دستی بم برآمد بوتر آئیے پد زوت وڑا حراست زورانہ مزید تفتیش واسطہ ناشناسی دمگا سرا منتقل کنک بوتر بیگواہی مہر گل مری جبری گمشدگی 10 سال سرجم بوتر کوئٹہ پریس کلب دیما یہ کہولے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کیمپ آزار شانی بڑھ جائیں آئیے کہولے گوشگین کے مہر گل 14 سپتمبر 2014 آور جنک بوتر سپریم کورٹ آف FBRA اپیل منظور کنانا 17 اکتوبر 2020 سے بلوچستان ہائی کورٹ فیصلہ کل ان قرار دا تک آئیے تہا فلور ملزان لینے بلا گیشی سیلز ٹیکس اچھی استثناء کنک بتک چیف جسٹس یحییٰ افریدی سروکیہ سے باس کی بینچ آتی وگی ملکہ فلور ملز ٹیکس ذمہ داری بابت اب بڑھ جائے تنازع خلاص کو تک وزیر خارجہ اسحاق ڈارا گوشت کہ اسرائیل جنگی جرائم سرا استصحاب معاملہ عالمی نظام سا کے امتحان اویشیا چی انسانیت خلاف جرائم سرا جواب دا بوگ لوٹی عرب و اسلامی وزرائے خارجہ دیوانہ چتران کنانا یہ گوشت کہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل غزہ حامیہ استمانی محافظ فورس تعینات کت اور اسرائیل سرا ذمہ داری جن ہزارم بستیاں تاون گوگا پر سرجمی پنجاب پہ دریاہانی آپے جاور و حال معمول سرات کگ ریلیف کمشنر پنجاب پہ ریدا شدید سیلابی جاور و حال اچھی 4,700 دیہات و 35 لکھ اچھی گیش مردم متاثر بتک تنینگتا 104 مردم بیران او منگل اچھی مونسونے 11 اس پہلے الرشن کرنگ بتک